joni ndarete ronoɓe ɓen fuu ko hellifaɓe wiyen ko ɓe fof koɓe hellifaɓe landoɗen ɓe innanga o mawɗo dey o wasino wonde nde tumberɗo yo jonne o ɓiɗɗo makko kaarijo ko honno wiɗon e ɗum ono ɗon jaɓi ɗum si ɓe fof ɓe fonditi konngol gotol ɓe inni meɗen jaɓi ko baɓe en wanno kon ko gonga ɓe tooñigoy meɗen andi ɓe yiɗamen ko ɗum ɓe warri noon kono ɓay ɓe wii joni en tertike ɗon min jaɓi on tumati noon o jonne si ɓe inni min mi wakkilaki few ko ɓe waɗirno ɗum ko yiɗugol mo kanko ko waɗirgol ni ko wattirgol ni ɗon haray ko yo firte few ɗum ɗon ƴettete tumbe no ƴette watte e ko lutti kon sendite hakkude maɓɓe e no sharia on wiiri noon o wi wa kadhalika shurutul waqifina ko noon kadi chartiji waɗuɓe waqf ko woni waqif ko ƴettuɗo jawdi muɗum inni ndi jawdi ɗo mi okkindi Allah tawa ko naftorte dumunne nafa kan sendite naɓe ka o faala yo naɓe ɗon ko ɗum wiyete ko habsu al asli wa tasrifu l manfa'a innen joni ko suudu ma ko lekkol o inna o lekkol ɗo o mi okkimo Allah mi waɗimo waqf mi waɗimo fi sabilillahi lekkol ono ɗon ko yimɓe ari yoɓa janga ko ɓe yoɓi kon ko ɗum ɗon wona e jonnede ka o faala yo jonne toon o inna joni mo wawi wiide e nder ko lekkol on naadi kon 30% muɗum yo ne'ire alyatima 30% mum kadi ko lutti kon yo jonne e taalibaɓe wonɓe e jangude ɓen 20% e muɗum yo jonne sonnaɓe moodi mum maayi heɓali ko jombita ɗum masalan o 20% yo ɗon ɗon yo jonne miskimɓe e misal joni noon chartiji ɗin wonde waɗoɓe waqfu waɗe chartiji kono noon ko siko ɗum ɗo kono noon ko siko ɗum ɗo kono noon ko siko ɗum ɗo si on ti waɗoy charti toon tawi on charti toon hawrodira e ko sharia on wi ko on charti ɗon ko mere jogoy si goɗɗo waɗi waqfu ha o gayni o inna awa on ittoyay 10% e o waqfu an ɗo e mahiroyon église iru ɗum ɗon wattake hunnatake ma ɗum ɗon soodoyte piiji harmuɗi ko waɗe hunde kaari dagata ko few chartiji waɗowo waqfu on ndarete est ce que no nanodiri e alqur'ana on e sunna on e ɗin lasliji ɗon si tawi nanodira si hawrodira ɗum ɗon haray ko mere la budda an takuna muwafiqatan li shar'i feere ala ɗin chartiji waɗoɓe waqfu ɓen yo taw haray ɗi hawrodiri e sharia on no wiiri noon gayra mukhalifatin lahu hara wona ɗi lundiɗi sharia on si ɗi lundi ko sharia on haray ɗi hutortake o wi fa in khalafathu si tawi chartiji waɗɗo waqfu ɗin luutodiri e sharia on ulghiyat haray ɗin ɗon chartiji bugama ɗi woni mere ɗi merinama ɗi hutortake hande kadi ɗum noon aka waqfu ɗon tungoy mo tawata on charti ɗo si hutorama taway no lundi deftere Allah nde e sunnane laaɗo on no charti hutortake few tawi no min hani waɗi condition a jaɓi la hutortake o wi wa misanu shuruti mutlaqan o wi peesirgal ɗi chartiji tawa few on charti wo charti peesirgal mum ngal ka peeseteɗo qawluhu sallllahu alayhi wa sallam kama ko nelaɗo ka o maki almuslimuna ala shurutihim julɓe ɓe no e hoore chartiji mum ɗin bimana ko julɓe ɓen waɗi chartiji haldi fotti kon e mum ko yoɓe huutor illa chartan si wonara ko charti mo ɓe waɗi taw on charti ɗon harrama halalan o harminayi ko dagi si o huutorama waɗay ha ko dagino harma aw ahalla haraman
ma hara on sharti noon daginay hunde harmonode si o hutorama tun ko harmono kon wiyete no dagi on no sharti hutortake few on no sharti hutortake few se ƴetti misal goɗɗo haalda jombidirgol e sonnaade o wiya mi jombete kono noon masala o wiya ko o yiidirta e makko ko ka soɓe jande yaltirta ɗon sa wakkili ɗum mi jombete hino noon étage no ɗo hino otowal climatisé hino ɗum ɗo hino ɗum ɗo kono noon ko ɓe yiidirta ko ka soɓe janon yaltirta ɗon yande joni debbo inna awa o daara jawdi ni o inna mi wakkilite oɗo charte si o gollirama mana haray o daguinayi ko harmuno oɗo charte ko merejo ma o harminayi ko daguino ko ɗon woɓɓe no naadiri ɗon joni debbo inna min miɗo wakkili jombami kono ko condition naya jombu hande kadi aduna oɗo condition harmini ko dagi ɗo dagani gorko on si tawi himo nunɗi himo gayna jombugol rewɓe ɗiɗo matato ma nayo idan si tawi charti on no e nder makko toon dagingol ko harmuno ma harmingol ko dagino haray onno charti ko mere innotake joni ɓayi noon hari haaldi ɓe wanno condition de joni fi wat gollitirgon condition ɗon si tawi tun daginay ko harmima harminay ko dagi tikkinay allah ene laaɗo haray on condition ɗon ko mere kono si tawina ɗum condition ji ɗin ko hutorteɗi kono wosi omar ibnu khatab radiallahu taala anhu imo maaki o wi maqati ul huquqi inda shuruti taƴugol haqqeji ɗin eɓɓa inna oɗo ɗum ɗo ko droit oɗo ɗum ɗo ko droit oɗo ɗum ɗon ko fewno ka condition ji ɗi watte ɗo ka constitution moƴƴinteɗon ko ɗon mo be ko ɗon andete eɓɓete droit et devoir si en faala joni wadde société ma association tummodiral wo tummodiral fi andugol mo ɓe ko honɗum haani heɓugol toon e ko honɗum haani waɗugol toon ko yo en eɓɓu ɗum ɗon waɗen condition aɗo en fuɗɗagol gollude sharia on ko yo waɗata o noon condition ji ɗi noon si fuɗɗe humodirede so en haldi toon en fotti awa ɗum ɗo dey mo waɗoy ɗum ɗo mo hana waɗede pénal ɗum ɗo mo waɗoy ko moƴƴiri ni kadi mo hana yoɓede hunde kaari ɗon en fotti e ɗum woni condition ɗum haray no hana hutorede madama on condition ɗon harminta ko daguino ma daguinta ko harmuno o wi wa kadhalika ko wana noon annikahu dewgal ngal shurutuhu shartiji maggal on wa arkanuhu e tugale maggal on ɗum ɗon fuu ko si tawi no hawrodiri e deftere allah nden e sunna nelaɗo walladi yahillu min annisa'i ko tawata no dagi gon immorde e sonnaɓe walladi la yahillu e sonnaɓe ɓe dagaki ɓen fof ɗum ɗo kadi ko ka deftere allah e ka sunna nelaɗo seddata joni ka sonnajo mo daganakima mawo makko ɓe inna joni menen probléme alaɗa wawma ƴettude e kono ko ɓiɗɗo koto am no joni a walande lanne koto ma ko nene goto baba goto ma kono so jaɓi no jiwo wiya jaɓi koto ma inna jaɓi nene jiwo wiya jaɓi musidal gorode dow fof wiya jaɓi yalli dagoto dagatako ko honno waɗi no lutodiri e deftere allah nden e sunnane laɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wan noon joni sonnajo himo e nder edda on timmaali sonnajo on wo mawɓe mum waliya ɓen foppu gorol e dewol foppu gaɗa e gaani fof haalda fotta joni menen men o kima o sonnajo gorko inna min kadi mi jaɓi mi weltike dagatako ko honno waɗi
no luutondiri e deftere nden sunna la sallah sallam ma ko noon sonnajo mo sertaka taw si goɗɗo goo ƴamimo mawɓe ɓen fof sinani e binani fof haaldi fottiɓe hokkimo ɓe humi dewgal araka nder suudu ka ɓe humoye dewgal ngal ngal sella ko fi on ɗum hawrodira e lasɗiji ɗin ɗo deftere nden sunna la sallllahu alayhi wa sallam o wi ko noon kadi wattalagu warrajatu cergal ngal kadi e artigol ngol fof ko beetawano hawrodiri e deftere allah nden e sunna nelaɗo cergal attalagu cergal ko accutugol sonnajo muɗum ɓaawo on tigi resimo dewgal sellungal joni honnon tigi accitirta so on tigi accitiri no deftere allah nde wiira haray ɗum ɗon kontatake ko ɗum waɗi woɓɓe goo no yaari wonde si on tigi acciti sonnajo on tawa sonnajo on no wondi e ƴiiƴam fiilayeru fewdo ɗon nden accitande ɗon ko merere nde kontatake jumhur e wi kontate de kono noon haray mo jogii bakkatu ɓay o lundike ko sharia o wii ko noon accitugol on tigi wiya mi accitima tati ɗum noon kadi na sunna no yeddodira ko jelu kontete ko tati kontete ka ko gotal kontete kono almuhim ɗo o waɗi ko harmi cergal ngal sharia o no wallini ko honno on tigi seerirta ɓeygu muɗum ko yon tigi rewɗum ɗon war raja to artirgol ngol ko wiyete raja o sonnajo mo moodi mum acciti moodi makko noon artira mo hara edda on timmali taw accitande na tammere o accitande arnere ma ɗimmere ɗon fannin edda on timmali gorko no wawi wiide hey mi waɗi on seede o mi accitunomo kono mi artirimo nani ɗon ɗon kadi ko be tawa no hawrodiri no sunna on wiiri no si tawi hawrodira gasata so acci joni ha edda on timmi lanni fes nge ɓorti o ina mi artirima o ma o artirama kono o falaka mo jogitade ko fi tun wota o edda on timmu goɗɗo go ƴamamo o andi goɗɗo go no huuli no banni joni noon kanko ko o bandi mo faala kaggude debbo on ɗon tun ya ha ka edda o landa ɗum ina mi artirima kadi mi waɗi kaari seede debbo on arta malgré feere ala o arta tawa ka ñallunoɗo ko ɗon waali haqqeji makko o hettata teddugal ala danki ala d'ailleurs o faalaka ɓe on dagoy ko woni o faalaka goɗɗo goo jombitoyamo no gasa on ɗon waɗanamo ko faalako joni ko kaggugol mo ɗon tun lorramo ɗon ɗum ɗo kadi dagaki no luutodiri e no sharia on wiino wa jamiu l ahkami l mutaalliqati bihi ko noon kadi dendanangal ñaawoje yowodirɗe e dewgal ngal kala ko yowodiri e dewgal be tawa no hawrodiri e ɗi lasɗiji ɗo ɗiɗi alqur'anan e sunna nelaɗo sallllahu alih wa sallam la budda an taga ala lwajhi lmashru'i feere ala be ɗum yanira e yeeso shar'inago ngo arda no sharia o wiiri noon si lundike sharia on haray gasata fa in lam taga si yanirani no sharia o wiiri noon yeeso no sharia o wiiri noon fa hiya mardudatun haray ɗen golle ɗon ko ruttade ɗen ɗon ƴettatake haray ɗe kontatake tenatake en compte o wi wa kadhalika al aymanu wannuduru ko noon kadi wondoje ɗen e fodoreji ɗin ɗum woni e takke to ko ɗum wiyata takke nadru takke ko wigol mi foti allah mi waɗay hunde kaari allah no fawi lam waɗangol ma hunde kaari wondoje ɗen al ayman wondore ɗen andi ko wiyete wondore ko tentinirgol konngol mumgol jantagol inde allah si tawi neɗɗo himo yewtude yimɓe kono himo sikkiti si ɓe hooli ko woni e wolde kon ka ɓe hoolaki mo wawi tentingol ɗum noon wondugol komi wolane ɗo ko gonga mi ɗayna on wallahi ɓernde maɓɓe nde walla ɓe na ɓay o woni ene ɗum ɗon en sikkitaki ma on tigina ɗum mi watta hunde kaari goy wallahi he ɓayɓe woni ɓe watta ɗo tan nen yango hoore meɗen
mana wondugol ngol ko imma wondugol waɗay ma wondugol waɗata ɗo dagaki ka on tigi wooda waɗay hunde nde dagaki waɗugol so ini kanko billahi makko o yaray henke e oustage yara henke ɗum wattaki ɓayno mi wondi joni ara yonte yar fiita yanu wondore muɗum oy ɗo oustage yana e wondore nden kono noon ɓuri moƴƴude o yargol ma watina bi wallahi hande mi juuloyta alan sara on ka juulirde eyo nde wondore ɗo ko merere on tigi ittay ko waɗay kafara wondor nde kono ko be o yaha o juuli ka juulirde madama ko gorko juulugo ka juulirde ko farilla man madama mara ganda kono fodoreji ɗin si goɗɗo ni joni mi foti Allah mi yahay ka kaburu kaari mi hirsa ɗon naɓi ha saba kaari mi toro ɗon yomi heɓu ɓiɓɓe yomi heɓu jawdi yomi heɓu laamu yomi heɓu ɗum ɗo yomi heɓu ɗum ɗo nden fodore ɗon inde lundi sharia on nden fodore ɗon na hunnetede o wi wala yahlifu l abdu jiyaɗo allah jiyaɗo on wondirta illa billahi so wona allah a wismin min asma'ihi ma hara ko inde e inde allah ɗen aw sifatin min sifatihi ma hara ko sifa e sifaji allah ɗin inde allah ɗen no jeeya e muɗum allahu arrahmanu arrahimu alazizu alsamiu albasiru alkhaliqu albari'u almusawwiru alwahhabu alqahharu aljabbaru almutakabbir akhir no ɗuuɗi capanɗe jeenayi balno ɓuri si on tigi wonday ko ɗen inɗe o suɓata inde goo o wondira mo wawi wide wal asisi aljabbari wondiri o allah siforɗo o ɗo sifa mo wawi wondirde ko allah gollata kon walladi halaka samawati wal arda mi wondiri tagoɗo asama on e leyɗele ɗe walladi yugallibu leyla wannahara mi wondiri yirtidirawo jemma e ñalowma on walladi yukawwiru leyla ala nnahari walladi halaka alqamara wa rabbi lkaaba laano hewno wondiri ɗum mi wondiri jeyɗo suudu kaaba ɗum mi wiyatake wal kaabati mi wondiri suudu kaaba la suudu kaaba koko taga wa rabbi lkaaba mi wondiri suudu kaaba walladi nafsi biyadihi mi wondiri o mo wonki anki woni e junngo mum a wiyata wa nafsi mi wondiri wonki anki maɗum wa nafsi muhammadi mi wondiri wonki muhammadu ki la walladi nafsu muhammadin biyadihi mi wondiri o mo wonki muhammadu ki woni e junngo mum ɗum ko allah ko ɗum ɗo on tigi wondirta sifa e sifaji allah ɗin ma inde allah ɗin si o wondiri ko wona ɗum haray nde wondora ɗum ko merere nde addanimo bakkatu o waɗa noon kaffara laaɗo maki man kana halifan falyahlifu billahi aw liyasmut aw liyaskut mo wonday yo wondiri allah sina ɗum yo fanku yo deƴƴu man halafa bi gayri llah fakadi kafara aw ashraka mo wondiri kona allah haray o heefoɗinma o waɗi shirko aw bi nadrin lillahi ma hara ko takkangol allah ɗon woni fodugol allah mi waɗay ɗum ɗo mi ƴettani allah aadi mi waɗay ɗum ɗo ɗum kadi yo daaru ko o wi o waɗay ɗon kon taw si allah ene laaɗo no yamiri ɗum si allah laaɗo no yamiri ɗum bisimilla si allah laaɗo yamira ɗum wota o waɗu fes o wi nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki ko hollata wonde fodugol ngol yo taw hara kon tigi foti kon o waɗay ɗoftagol allah no e mum si ɗoftagol allah ala e muɗum taw fodude so fodi o taw hunde o maaki kanko laaɗo man nadara an yutia allaha mo fodi wonde o ɗoftoto allah fal yutihu hara yo ɗofto allah e wano fodugol hooray telenge alkamisa fodugol hooray ñalumaji daneji ɗin sappo e sappo joyi fodugol waɗay sadaka ha sabakari fodugol yahay umra e suumaye fodugol yahay hajju fodugol
e okkoray miskimɓe ɓe fotugol darnay juulirde fotugol darnay miskimɓe suudu fotugol sooday defte l'islamu sendita fotugol walli foto deftere fotugol waɗa e moƴƴereeji ɗum ɗo fof woni ko dewal ngal watta hakkude ma e Allah juulugol hoorugol janngugol hajjugol e waɗogol umra ma ko dewal ngal on tigi watta waɗana yimɓe ɓen woni sadakaji ɗin ma jonnugoɓe zakkaji ɗin ma duncanoygol ɓe ma janngingol ɓe ma waajoyagol ɓe ma ɗum ɗum haray ko ɗoftagol Allah mo fodi ɗum nelaɗo makki fal yutihu yo ɗofto Allah o waɗa ko fodi ɗon kon wa man nadara an yasiya allaha mo fodi noon yeddugol Allah yo hunnu nelaɗo makki la fala yasi o taw yeddu Allah de o ƴetti fodore o ƴetti engagement o inni o Allah mi fodima kaari mi piyaymo e hoore tooñe taw hunnude ma o yaha o fodi Allah waɗoyay o wujjay ma o waɗay zina ma o fodi Allah o hoorata suumay ma o ittata zakka ɗum ɗum nayodi hunnude ma joni neɗɗo mo wowno waɗande on dullanamo wownamo piiji o nanta kaari ko a wiyatami hunde kaari eyo awa wallahi an on en gayni ɗi mi waɗantama goɗɗum aduna ɗone laaɗo maaki man halafa ala yaminin fara'a gayraha hayra minha falyati alladi huwa hayr walyukaffir an yaminihi si yawoy ha no gasa o nisita noon seytane enna daari ko gerɗa yimɓe waajo ma joni hakkiti waɗitade kaari on ɗum waɗi wallahi o andi o waɗanno hunde kaari o suma mi ɗon mi wonduno ɗon mi wonde mi waɗantamo hande kadi joni noon mbawi mi wondino ala ko mi wawi la dalmaki ne woodi ko wawɗa waɗanmo hara yani e wondore ma nde waɗa kafara wondore nde kara lanni ɓutto ɓay ko a waɗugol ɗon ko winoɗa a watta kon ko ɗum ɓuuri moƴƴude waɗu ko ɓuuri moƴƴude kon solution fi ko wonduɗa kon waɗa kafara wondore ma nde haala lanni o wi wa kadhalika alhinsu ko noon yanugol ngol si tawi ko yanugol ngol fiɗa e mani ka wondoje ko ɗum ɓuuri moƴƴude yon tigui yanu e wondore nde ko waɗa ko ɓuuri moƴƴude ko li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammako laɗo komo maaki man halafa ala yamin mo wondi e wondore mo wondiri wondore fara'a o yi noon gayraha ko wonande wondore ɗon hayra minha ko ɗum ɓuuri moƴƴude e nde wondore falyati alladi huwa hayru yo ar e nde hunde ɓurde moƴƴude wal yukaffir an yaminihi yo waɗi kaffara nde wondore makko lanni andi ɗon haray haalnani o wondi e wondore mana o wondi wonde o watta ɗum ɗo yahana o tawa ko wondi o watta waɗugol ɗum ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude ɗan maki yo waɗu ko ɓuri moƴƴude ko joni noon nde wondore ɓawi yani e wondore makko ɗo o wino o watta joni noon o waɗi hara yo waɗu kaffara wondore nde e riwaya goo no wi yo waɗu kaffara on tawa noon si o waɗa konko o wi o watta ko o wino o watta kon o faadama wadde joni yo waɗu kaffara wondore nden aɗa o yande on tumata noon o waɗoya hara o yani ka yanugol tawa jaka woni mo sakkinoke o daɗɗino o waɗi kaffara o wi wa kadhalika ko noon kadi alfatwa uddutugol ngol jaabagol lande ɗen kalislam wal qadau e ñaawugol ngol hakkude yimɓe haɓuɓe jonnita oɗo goonga ɗum ɗo ko fenade ko oɗo tooñi ko oɗo tooña ɗon ko gaadi ko ñaawowo on wal bayinatu ko noon kadi dalilji ɗin hujjaji ɗin seedeji ɗin dewtino seedo min komi seede ko kaari tooñi kaari komi seede ko kaari jeyi ɗum ɗo komi seede kaari ñawliɗo kaarijo komi seede ɗum ɗo fof wata waabi u ha e ko jokki ɗum ɗo fof jami u ha ɗum ɗo dendagal marbutatum bichar'i no humidira e sharia on ko tawi no hawrodire sharia on kon no moƴƴi joom muɗum heɓa e baraji si laɓɓinani Allah anduye
ko hawrida e sharia kon ɗum ɗon ko mere kon tataki hande kadi n taka ɓay e ɓe ñaawi ɓe gayni ɓe jonitimo goonga tawi na kanko jeeyi goonga kam o hettani goonga koy non ɓe ñaawi ɓe wi ko kanko tooñi tawi na kanko tooñi ɗum julaki mo ta aduna ga no gasa ɓe gollitire ɓe naɓa mo maison central ɓe sokkoyamo ma ɓe piyamo ma ɓe ittinamo ɗannamo amande ɓe wannamo ɗum ɗo e ɗum ɗo kono noon yeeso allah haray ko bari ko hisro ko dandi jaabagol landere son tigi jaabike o anda o tefa o yeyna imo wiya tun ɗum no harmi ɗum no ɗaggi ɗum wattake non julɗo watta ɗum ma ella ala e ɗum tawa ella non tun no timmi oɗo kadi ɓay hawrnira e sharia on ɗi konguɗi makko ɗi fatwaji makko fof ko mere bimana ɗum ɗo fof no humodire sharia on ko hawrodire sharia on ko jaɓama moƴƴi ko lutore sharia on kon ko mere dalil muɗum qala taala allah to ɗo mo wi فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك فلا أوي وربك بولد جيد ما لا يؤمنون بقوم تا قوم دين التمغل حتى يحكموك ها بنياوي نوري anta wako an ñawata hakkude maɓɓe fima shajara baynahum ko yanti hakkude maɓɓe kala probléme kone hakkude maɓɓe tawa ko an ñawantaɓe summa la yajidu refti ɓe heɓata noon fi anfusin e wonkiji maɓɓe harajan ɓittede mone ɓittu ɓernde fiidegol mimma gadare ko ñawuɗa ko hatta ɓe goyi woy sallimu ɓe jebbilo ɓe jaɓa tasliman jebbilagol ɓe jaɓa ɓe weltora ɓe lappa dande joni noon ko honno nelaɗo ñawirta hakkude meɗen fewdo ɗo en poɗodiri enen ɗiɗo inna yo nelaɗo ñawani honno ñawirta hakkude men en wonata julɓe resina kanko ñaawi hakkude meɗen mo wawi ñawde hakkude meɗen ɗo kanko woni wonde kanko woni ñawde hakkude julɓe nga joni sunna makko ndaren enen ɗiɗo konguɗi men ɗin en ɗo ko konngol hombo e meɗen hawrodiri e ko nelaɗo makuno ko hombo e men hawrodiri e ko nelaɗo yamirno yo waɗe ko ma ko laaɗo haɗuno yo acce ko hara onno hekki gonga idan ko ɗum woni tawa noon fii joni a hetti gonga hoore am tawi ko an jogii sunna o ko konngol magol ma ko kuuɗe maɗe hawrodiri e ko nelaɗo waɗayno ko ma ko makuno ko mi hana monare min a liɓilan kono e huwodire ko mi welto min no ndara hari mi anda ɗum hari mi anda sunna on ko ɗum ɗo wi mi anda nelaɗo ko ɗum waɗayno ko noon o gerdayno mi anda ko noon o yamirno alhamdulillahi ɓorɗo ɗo e mi yeeso si allahu jaɓi min kadi ko nummi watta min en fof ko daɓɓirten ko sunna on nawigol hiyi kono noon hiyi ko gonga goyi o gonga ɓe jogui hadis kono noon tawa sikku ɗum no gasa fewno ɗo puisque zamanu ka wonɗen ɗo nano woni enen en tawra ɗum mawɓe men ɓe enen na ɗum la ya ahi wa yusallimu tasliman ɓe jebbilo jebbilagol ɓe jaɓa taslim huwa istislam ko yontigi jebbila no ñawore nden was joni si yontigi si justice o ñaawi e hoore goɗɗo inni joni ko an tooñi nde inni noga jeyani fees komi wi awa hani awa gasi kono so wi noon mi wakkilaki o contesti ɗon ko monatere kadi sirete idan ɗo ñawoje allah ene laaɗuɗen ko yontigi inu samina wa ata'na gufranaka rabbana wa ilayka almasir Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi fayin fi hollugol wonde alhaariji men ni fof ko eɓɓete ko Allah e nelaɗo kon o qala wi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
ذلك خير وأحسن تأويلا فإن تنازعتم سي بودو ندي أنهم مفتدين في شيء يهود بودو ندي يهود وني نون كو نياوجي في دينك وني كو يوندي في نياوجي حقنا منك كأدنا فرudduhu natte ɗum ɗo yiltite ɗum ila Allah e faade Allah war rasuli e nulaaɗo Allah kono in kuntum ko son laatike noon dey tu'minuna billahi ɗo gomɗini Allah wal yawmil akhir e ñalawma sakkitiɗo dalika waɗugol ɗum ɗo yilta ko poɗoni ɗen kon ka Allah e nelaɗo yoɓe ñaawo hakkude men khayrum ɓuri moƴƴude wa ahsanu ta'wilan ɓuri laɓede kadi firo ɗon en heɓay solution ɓurɗo moƴƴude on se poɗoni en no dagi ga dagaki daren ka ɓurɗane ka sunna ala faami salafil umma no yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe no ɓe faamino noon sahabaɓe tabiina e tabiina aimma al arba e rasikuna fil ilmi no ɓe faamiri noon en heɓay solution en anday sino dagi ma si dagaki so yaw tawi min no dagi anga mi dagaki tawi jaka dagaki wona mi seyti komi jaɓu min na jaka min harna sikka no mi sikkari no dagi ella ala kono jaka ɗo ɓay feeñelna wonde dagaki joni mi tawti min ko Allah elaɗo yaara ɗon ko ɗum mi yarata ɗe ayaje ɗo fof ko ɗe woni ko suratu nisai o yakko woni ko aya 65 attiɗo o ɗo ko aya 59 o wi balil fiqhu accu kam woni fiqhu on min awali ila akhiri ɓorde ka o fuɗɗi ha ka o hattoyi la yahruju an hadha al asli o yaltata e o lasili al muhiti o lasili huɓutuɗo ɗo huttidirɗo ɗo taari ha huttiki ñawoje fiɓuɗen fof ɗo naati nder ɗo fa inna al ahkama kullaha tabti wonde ñawoje ɗen fof pet majje ɗe fof majje ma'khudatun min al usuli al arba'ati kono ƴetta koye lasiliji nayyi alkitabi ko deftere Allah nden lasili arano on wa sunnati e sunnanelaɗo on woy wahuma al aslu ko ɗeɗo woni lasili tigi tigi bindeje ɗe daƴƴi tigi tigije ɗen wal ijma'u mustanbatun aw mustanidun ilayhima fottagol ngol koko tuugini e majje kanje ɗiɗi alqur'an on e sunna o so innama to ijma ɓe fotti ɓeyna mustanadul ijma ko honto ɓe tippi ha ɓe fotti ko imma ko ka alqur'ana ɓe tippi ma ka sunna sallallah sallam ɓe tippi wal qiyasu lasrinaya ko on ko qiyas ɗum ko eɓɓidirgol hakkunde e hunde nde ñawore muɗum feññina laɓɓina e hunde yantude nde ñawore mum wowlaka ndaara hakkunde majji si tawi ella majji on ko gooto jonna ñawore e ƴi'al nde woni e munde jonna ɗum nde ñawore ɗam wano yani huwa ilhaqu aslin bi far'in li illatin jamiatin baynahuma won hakkunde beere nden e dorogo on beere nden ñawore muɗum no feññina no laɓɓina no harmi ka alqur'ana e ka sunna dorogo on wowlaka fi muɗum kono ndaaren ko fi honɗum beere nden harminirana wayde bonnay hakkil si hakkil ki boni on tigi waɗa e tanaji albala'uji nde suulinayi idan beere on dorogol ɗum no toon hino toon idan awa ƴetten ñawore ko jonna beere nden kon e waɗe noon copie naɓen koolo en ɗum ka dorogo innen awa dorogo an kadi ɗe harmi ɓay ko beere nden watta kon e boneji e tanaji albala'uji an kadi a waɗay on woni nene goto baba goto yaade ko nanduɗi cowoɗata ɗo ɗo waɗi qiyas ko o dalil ɗo taɓan ɗiɗo dalilji nayyi ko oɗo ɓuri lowɗude kono ko oɗo ɓuri ɗuɗude alhaaliji yimɓe ɓen piijiɗi gurnan ɗan ñande wo ñande piihum kesum no yaltiti ɗum fof ala ka alqur'ana e ka sunna ko ɗum kalamo koɓɓe ɓe ndaaray ellaji ɗin ka ñawoje arde ka alqur'ana e ka sunna kala ko aroy tawi no nandi e muɗum ɓe inna ɗum ɗo woni gootum ko nandude ɗum woni cowodude
tigon ko ɗo ndege darat o haray ɗiɗo lasiliji nayi ɗi o addi ɗo alkitabu wassunnatu wal ijma'u wal qiyas. Alkitabu wassunna ɗiɗo no fotta hakkunde julɓe ɓen ɗiɗo ko ɗi dalil. Al ijma no yeddodira est ce que no woodi hal yumkin an yatahaqqaqa al ijma. Al ijma ko fof fotta ko ittifaqu ahli asrin ala hukm min al ahkam, ko yimɓe murduɓe zamanu goto ɓe fotta ñawore e hunde ɓe inna ɓe fopp maɓɓe ɗum ɗo hi no harmi ma ɗum ɗo no dagi ɓe inna no newo woɓɓe inni gasata ko waɗi zamanu be zamanu haray no woodi woɓɓe goo karamokoɓe goo ɓe andaka ɓen no woɓɓe no ka fulawaji, woɓɓe no ka ɓaawo pelle, woɓɓe no ha telimine to ka ɓurure. Donc si Konakiri ɗo e Kindiya e Mamunge ɗo e ɗo ɓen no fof ɓe en fotti en fof ɗum woni goto en fof en jaɓi hi en jaɓi yaɗum wiyete ko ijma. Tawi no gasa wonno menen ɓe telmi men to so tawi karamokoɓe gon toon si ɓe andirno ɓe nanono men min wakkilaki ñaworde nano nda ɗum ɗo woni ko selli. Waɗi Imam Ahmad no filla e makko wonde si goɗɗo wo mo wi ijma no woodi woora e fene o wi ko honno andinte wonde ɓe fottuno woɓɓe goo lundanoki kono haqiqa tan ijma waɗi no gasa kadi c'est possible wiyatake mustahil wawata wonde kono sahabaɓe on tumadde ɓe haari yaajaali ɓe wat goɗɗo wooleno goɗɗum ɓe fof ɓe fanka ma haara e goto contestade aɗa waɗi ijma faada kontama ko ijma. Amma qiyas on jumhur en no yaronde qiyas kadi ko dalil ko lundi ɗum ɗon ko zahiriyankoɓe ɓen ɗon ɓe wi qiyas ala few ko ani ko sincugol ñawore heyre ɓe heeɓi wadde naɓudu mouradu moƴƴuru ko waɗi piiɗi nokkeɗi goo tawa ɓe qiyas gollitire koye ma ko qiyasul jali ma ko qiyasul hafi. Almimu ɗum ɗo o jantike ɗiɗo lasiliji nayi kono no woodi dalilji goɗɗi goo ɗi o jantaki ɗo fayinɗi kadi no yeddodira no jaa e majji al istishab innugol ɓaheri ɗum ɗo tabiti jokken ko wiyen ko ɗum woni ha joni istishab no e mum ɗawlu sahabajo wowli e heɓali lundiɗo ɗum ko dalil no e muɗum albara al asliya no e muɗum almaslaha al mursala no e mum saddu dara'i ɗinno fof ko adillaji ɗi tawata no yeddodira hakkude karamakoɓe woɓɓe goo no ƴettiɗi terɗi en compte woɓɓe goo no lundi kono ko haqiqa ɗi fof ko ɗi dalilji ko woni tun dolnugol majji on e lo'ugol majji on aray selon masala kadi ari ɗon haray hande darde won ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en ka dina meɗen faamu selluɗo o arsi kan kadi golletirgol ko faamuɗen ko o jaɓanen ko onno e golde kon fof o yaafon ko onno e faggude ko enen e mawɓe meɗen e siɓɓe men e yiɓɓe men e karama ko e meɗen ɓe yiɗinen fi ala yiɗinen fi Allah fof wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin. Na musidɓe ɗumɓe tedduɓe ɗi islam on ɓe heɗade wonɓe darde fo ɗo sari ɗo ka ɗuɗe dina tv haray wono gueɗoɗo noon hannde kay e ndeɗo ñalande hiɗe wondi en e ɓeɗo karmakoɓe meɗen teddal kadi fof meɗen ɗiɗen gueliɓe makketeɓe docteur Mouhamadou Wuli Bari hafisahullah haray ɓe jokkitani en ndeɗo deftere hiɗe ɓe fuɗɗani en wiyetende jami shurul qawaid fiqhiya haray hannde hiɗen ɓe darsu noga e ɓon simi fayali haray wono ɓanginiranten noon musidɓe ɓe kala haɗum jinneɓe feƴƴuɗi fof no newoyoɓe wawde hendade ka sendirɗum maɓɓe so ɓeyi kayum ɗum waɗi docteur Mouhamadou Wuli Bari ɓe yeehi ɗon se noon ko wanno no newoyoɓe wawde hendade ka télégramme o hannde ɓanginino kanal ngal noɗa public ɓettigi jogui ɓe télégramme fof so ɓeyi ɓe waɗi docteur no abrégirte noon e français ɓe waɗi 223 hara bindi ɗin no jogodiri ɓe yiyay ɗon kanal ngal si ɓe naate ngal ɗon ngal mawɗi liyenji defte ko woni jandude kon fof haray ko waɗa noon kadi no newoyo wawa hendagolɗi ka site internet maɓɓe
eka application site internet ton ko on tigoɗe www.docteur waɗa tiré wulibari.com ko wawa yigo site internet ton application mum ko ka android kala jogiiɓe moom yeehi ka play store waɗi inde maɓɓe nen docteur madi wulibari yeehi application kadi haray donc ene woto en wawa hende goɗi ton inchallah hay andi tinnen noon wono ka telegram e ka application ko audio ji won ton amma wono ka youtube haray ko vidéo ji won ton na docteur ko ɓe aduna ɗon dandal kamɓe ma gatta audio en ɓe o yella kadi wis gasi ari hande ko ɗo woni heɗorade ɗum lili ɓe ƴettani en programme ka studio meɗen ɗo balɗe tati noon kono nini ko ɗiɗi taw tataɓere ndengti nden hatoji ni andi gorko honde eyi ɗon geli ko talata alkamisa e asaɓe kono alkamisa on gantugo yantiɗo gen darese o artay e tenen ka ko alarɓe kono fo e muɗum haray ko nini ko asaɓe haray e talata taw inchallah eɗemen daro waɗo min innam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh